دمجارك دندا یکیتیا شارداریان یا باکور و روشلات سوریای و هفکاریا کمپانیا شمال دست به مزنترین پروژه فرحکرن و زفتکرنا ریاض ناورا قامشلو دیرکه دا به درجه 100 کیلومتر آنکر. اف پروژه صبات 2022 ده هاتو بو دست بکرن. لیش بر ایریشن دولتا ترک آداگر کر گلک جاران هات را وستاندن. جدست بک سال 2025 و تیمن کد پروژه دا دخابتن جارکدن دست به دوام کرنا پروژه این کرن. اف پروژه دویامین پروژه هری مزن یکو ریوبریا خسریا دموکراتیک باکور و روشلات سوریای به هفکاریا کمپانیا شمال دایا دست بکرن. لگور علیم پیوندیدار لیچوناوی 22 میلیون دلاره. اف پروژه خدمت زیادتری 500 گند و گلک باشاران وکی دیرک گرکی لگه چلاغا تربسپی و قامشلو دیگه و لگوری برپرسین پروژه و نزی 3 سالان دوام بگه. مشروع من رياض دركي قام بشبرشي بده 1022 بلشي طول مشروع 100 كيلومتر قام بلشي حتى دركي مرحلة مشروع بلشي أول شيء عرض جينا بيست جينا بازي جينا سيزي حسب الموقع يعني حفريات يعني بنودي الشغل حفريات حتى مدركو باس سنتين عم تقولن ام درحلين اخوينا بيشتوينا ام تثبيت تربشيت كن بيشتوينا مرحلة دواتي بقايا 6 طبقة 6 سنتيم يعني 6 طبقة ب 6 سنتيم كاري ماش دس بيك دي يعني كولاني في ام دركب نصر تجارب خبب بقايا ردميات بحجر مكسر قش ابناء تجارب من نوعيه مواد مقلعي بري بين في مهرن دراسه بكر او مقلع باشا ابناء باشا ففي كاري يعني ايصال بلكي بلا خو بدي دجي كاري ايصال نو كي بري انا بو بري انا مشاكل وانا هبون تديت شوي مثلا زفتي باجتماع مصفامي حسك يجيبوا مواصفات قياسي عالمي تقريبا ددي مواد ماجي جاي كزوان راس دوره بس مواد هري باشن او ناجي تينن يعني